Amazina yiswe n'ababyeyi ni Kasige Martine, yamenyekanye ku izina rya MC Tino, yaje guhindura akiyita Tino Berbatov mu myidagaduro n'itangazamakuru mu Rwanda. Yavutse tariki ya 28 Ugushyingo 1984, yavukiye Jinja muri Uganda. Ni umunyamakuru, umuyobozi w'ibitaramo, umuvanzi w'imiziki ndetse n'umuhanzi. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye na Business Administration mu gashami ko kumenyekanisha ibintu, yabonye muri 2010 ayikuye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Afite kandi diplome yavanye mu Buhinde muri India Institute mu ishami ry'itumanaho rikomatanyije na Mass Communication. MC Tino ubwo yari mu biruhuko arangije amashuri yisumbuye muri 2006 nibwo yagiye kuri Flash FM kwaka akazi, birangira hawe akazi k'izamu yakoze mu gihe cy'amezi 3. Mbere yuko dukomeza, reka mubwiye ko nukanda subscribe ugakanda like, nta cyegeranyo kinyura hano kizongera kugucika. Kandi nimba ukunda MC Tino uze gusiga udutima muri comment. Reka dukomeze. MC Tino mu gihe cyo kurara izamu nibwo yatangiye kujya yiyigisha uko bakoresha ibyuma byo muri studio, aza kubimenya. Yanyuzagamo akajya kwimenyereza gucuranga mu kabari, mu kuvanga imiziki. Ibi byaje gutuma atangira gucuranga no kuri radio. Yavuye kuri Flash FM yari amaze igihe yerekeza kuri KFM, yari radio cyifunguye imiryango mu mujyi wa Kigali muri 2012. Yahakoze kugeza muri 2016 ubwo yari imaze gufunga. Muri 2017 MC Tino yerekeje kuri Royal FM. Royal FM yayikozeho hafi imyaka 5, aza kuyivaho yerekeza kuri Country FM ikorera mu karere ka Rusizi. Kubera ibibazo by'amafaranga yaje gufata icyemezo cyo kuhava nyuma y'amezi make cyane. Yaje kwerekeza kuri YouTube mu gihe ahakorera amezi make, nyuma muri 2021 yerekeza kuri Kete Radio. Muri 2025 Royal FM yongeye kwegera uyu munyamakuru, impande zombi zemeranya kongera gukorana. MC Tino umuzingo w'indirimbo yarekuye bwa mbere yayise Umurima hari muri 2018. Yabarijwe kandi mu itsinda rya TBB yahuriyemo na Bob ndetse na Benja, baje gutandukana nyuma ya Primus Guma Guma Superstar inshuro yayo ya 6. Mu biganiro bye nko kuri Kete Radio yakiremo abahanzi bakomeye mpuzamahanga nka Roga, J6 Abdallah, Lady Po, Stone Bwoyo n'abandi. Uyu MC Tino ubwo yari ari kuri Kete Radio yamamaye mu biganiro bitandukanye nka Birababaza, Ingeso Mbi y'Umunsi, Frank yakoreraga abahanzi batandukanye, gutangaza amakuru y'imyidagaduro n'ibindi. Ni umushyushya rugamba wayoboye ibitaramo bikomeye nka Primus Guma Guma Superstar, ibyagiye bitegurwa na MTN Rwanda, iby'abahanzi ku giti cyabo, akaba ari umwuga yatangiye muri 2007. Ibyo akaba ari byo wawumenye kuri MC Tino umaze kubaka izina mu myidagaduro yo mu Rwanda. Tukaba tuganye ku musozi w'iki cyegeranyo. Kugira ngo n'ibindi byegeranyo binyura hano bitazongera kugucika, icyo bigusaba no gukanda subscribe ugafungura inzogera tugishyiraho video ukajya uyibona mu bambere. Kandi ntiwibagirwe gukanda like. Kandi nimba ukunda MC Tino ntugende udasize udutima muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane, naho ubutaha.